Kumina uvela ufinyela kana mbuso njengamanje ukungelela umathinta acabisa intombi zamshalaza wazi umshazana abadala zamqama usangoma sange sikhomba phela nafico soshana ngantshana ngathi umntana womuntu anqomana mana komba ukutshela abantu losana ngoba nenkomo futhi namusa abanazo nje ungunyeze mlomazi mabala zenziwa zimzuzu ukhala mamazinyi umfana wala kana sidlivela votsa umfana ugadla kwezamindu kanti ubashaya noma mina nje sobona ukuthi usungangivikisa kana zakwathi labona ngenibingelela kubina kubo ngicela ukuthi mawusuku lakho lokuqala ulana usubscribe mawusuku lakho lesibili ngibonga ukuthi uyayibona le video namhlanje futhi usubscribe-ile uphinde lapha upress i-bell notification ukuze uzothola yonke imiyalezo engiyipostayo kana zakwathi nimngelela umathinta wacebisa umfana wadla le eshawe right lobona ke sizawubonga laphana sanimukele futhi ofisayo noqalayo ukungena i-content laphana ibimelana noMaskandi sikwazi ukuthi khona sekulandise ngeindaba ekuyizona ezidlabadlozile laphana kuMaskandi nekuyizona ehamba phambili right ingane yakwazi laphana ke ngibonga kakhulu ukuthi ngikwazile ukuthi ngifike laphana ku-100 ku-1000 subscribers into engandela bani nehlula abaningi laphana ngikwazile ukubekezela ngisuka kuMay up until ngiyafika kuDecember lapha khona senikwazile ukuthi nathi no mfana wethu njengamanje isikhathi sokuthi ukwazi ukuthi njengamanje i-channel yakhe monitorizwe ungene emnyangweni wokuqala nqa ebese futhi ke usuyongena kwesibili ungene kwesithathu bese uhlala ngaphakathi right laphana ngane zakho sekushoda nje iminyango emithathu kuphela ukuthi ngikwazi ingane ngaphakathi kwa-YouTube nami ngihlale kanye nabanye ama-YouTubers kodwa njengamanje vele njengoba nginanina themba kakhulu ukuthi ngizokwazi ukuthi ngingidlulise ngingene kuleyo mnyango ngicela ukuthi labona ngane wethu uma ngipostele video ucommente ngendlela abona ngawo noma ngabe ngiyakubhedela kodwa ngane wethu ukwazi ukuthi usho ukuthi indlela engiposte ngayo awuyithandi noma uyayithanda ngikhuluma lezi zinto nje ngilena shawe emakhenganeni mina ngakhela lapha enhlanzeni-ke isigodi lapho khona-ke ubaba wafika wabeka khona inxiwa kwasikabiyela abanye abathi kusengudwini ebese kusemakenganeni mina ngithi kuseshowe emakenganeni isigodi ehlanzeni elahlanza umfana omncane basebembiza ithuthukane igama ngoba ezothuthuka esisizwe ihlaza samdlebe asihlala ezinyoni ingahlala ingabhamuka amehlo ngane zakwethu laphana-ke ngijabule kakhulu ngicela ukuthi-ke sithi ukuthi kasithi uqala on YouTube channel emankenganeni ufana uqala on YouTube channel eshow ayikhulisa ngalendlela esimanga supportana ingane abantu baseshow ingane izinze khona inenzela umsebenzi omuhle kangaka.